Non, mais c'est pas ici que ça va se تنمرت نون ويدي كوديوس انا زدعوا اذا مويت سلي مارسيناكا اساقي ذاس وسمكتي تفسوين تيفركانين تفسوين تمورتا قبايليت وسميت كيرنت تيفركانين اساقي الملال داكي اكني الملال نفاري اكني الملال نفيلادلفي اكني الملال سان فرانسيسكو اكني الملال شيكاغو اكني الملال لا سويس اكني الملال الالماني سنه 28 الدنيا تنمرتي ويدو كيف كان تايس تنمرتو كي قبايلين يفدن اكني تسبت قبايلي. Chers Kabyles, chers amis, c'est un grand plaisir de nous retrouver en famille et entre amis pour collectivement faire un appel à la mémoire et un rappel au devoir. Cette joie, encore une fois, nuancée de tristesse et de colère, car de l'autre côté de l'océan croupissent dans les géoles de l'Algérie coloniale près de 400 détenus kabyles. Nous sommes réunis ici en une heure de soucis et de responsabilité, car nous avons le poids. Car nous savons que le poids de la tâche pèse d'abord lourdement sur les épaules de nos frères et sœurs de Kabylie. Tout d'abord, nous tenons à témoigner à nos détenus notre solidarité indéfectible et notre soutien inébranlable. الساقي الملالد ديواكن ثم زواروث اد نسفكن بلي كنتو يالا وكذا جبوين الحبس كيدنابي بار لو ريجيم تيروريست الجيريان إواكن اد نسمكتي في واشولي نسن وثنتو يالا إواكن اد نيني ثمورت قبايلي ثاقلا مازال انتنا في ثمورت قبايلي غاسكا نفقد ثمورت كي محباس لوناش حمزيو بوعزيز مكريون هيد نبدا جوست ان اكزومبل قد ما كان ليكزومبل بوعزيز يتشبي بسيما جينيراسيون سي ان 73 تيزيوين كيدس السنة 2003 sur le terrain نخدم كيس دي تمورت. Je me présente Benoît Labrèche. Mon arrière-grand-père paternel était kabyle. J'avais 15-16 ans quand j'ai su que j'avais 10 ans kabyle. 5e génération. Évidemment, je ne parle pas vraiment kabyle, mais je comprends un petit peu grâce aux amis
puis de la communauté ici. C'est nous autres qui vont chercher les indépendantistes et l'autodétermination de tous les peuples parce qu'on pense qu'on est capable de créer une alliance avec tout le monde et c'est un droit international de disposer de soi-même. Le message, je veux l'adresser aux Kabyles algérianistes. Je veux leur dire que quel que soit l'avenir politique de l'Algérie, il n'y a pas de place pour la Kabylie dedans. À mes chers frères et sœurs jeunes Kabyles du Canada, je m'adresse à vous à l'occasion de cette journée du 20 avril qui nous est chère et importante, date symbolique de la lutte et de la commémoration des printemps 1980-1981 et du printemps noir kabyle qui a engendré 130 martyrs. أنشتاقي إلى قار أتدريني لكن خاص الكوفيد تيمس لحقوش سيثا أشمث ذا شو يسدبوين يودا فون الجزائري وياز لا ديتيرميناسيون l'engagement de plus en plus le mouvement aguerri les militants le MAC et يتساوي plus de personnes. لي مينيستر لي سانديكا وذاك السلم تيفراتيني تساروم لي ميساجو كتشجعهم استفطفو كيستفطو فينا البورا نسن كونوي رادي سالين كون راه يساوض تيمورا الجناس اكن دوثنا في الطابله ادي سواس السنين ثمور ثقبيليت سي سون دروا ابسولو ساعه غزرف امن ساف ام ثمورا الكلي اغرف قبيلي امن سامي غرف انا كل نظام ساعه نزرف اكن ديريني من نسن اديرين ديمونا. Au nom du bloc québécois et en mon nom personnel, au nom personnel de M. Beaulieu, je tiens à exprimer ma solidarité avec le peuple kabyle qui lutte pour sa langue, sa culture et son autodétermination dans des conditions extrêmement difficiles. Today's commemoration, our deep thoughts go towards our innocent detainees and their families. Violations and attacks endured by our Kabylia and its children. Our fight will triumph. Freedom to our detainees. وليونا شوفين يا طفال وليونا شوفين يا طفال. Thank you everyone for coming and bringing the voice of those prisoners in Kabylia. There are 49 people sentenced to death. So we are their voice. We are the voice of their parents. We are the voice of their kids. They are suffering. They are people out there in jail. They are tortured. زرا خاصة كنا ثمثلنا غادي ثمور توحقرا وزمانات مسلين وزمانات دينا كرا معنا قلا يدون ونتسكر فوس في اللون نهدي كنا نكمل من غسكا حرمي سمعت نويتي للنا يكون وين كوني يتوحر سنة ماذا كذي برا مدينة يثمور نكوني لصلنا غير نبغى نرسس سنة نبغى لصلنا نبغى اني دير ذي قبيليا ونبغى اني دير ذي النظام. خوا ذاكي ظلمك ما كان ماك
إلا يسا يكون يدي في كنثا يتسيو يوم النور يوكني محباس نتسالتي قبيليا هاد فغن ديال الحباس هاد سو سرحن سنميرت يكون وين يقبويو يسا يبوي تفساس يوكن انا غضل اربرافي دي غضلو ومهرسان هذا بو مهرسان مصباطلين مقالي قبيليا اغرب فور يسعين ور يسعي كرام مور يسعي ثيل ولا ذي اسمي ستوفران يتيدي يتسالي حالة ستنكرام يكزم راذي لي قليل اللي نمي سفران ايا غرب قبيليا